najya kureba yaji yanjye yitwa Curanga mani ngara niba yanda mu kavumo. Mr. Man, shani waneza mani ji. Shamani, nosiku kwa mihanga mani. Anakwamiye ku mihanda nyine ibintu byatanze. Wapi mani mu rugo narapufutse mani naharavuye. Wakoze ikise mani. Iri vie ryarambunurije mani. Yaze wawe. Tagifrati cyo mu rugo nakimenye zadanje. Nisi bro kamani ningaru zadanje mani. Kuberiki batakumenyenga cyose. Ese ji dukoskimwe. Ahubwo mani gire nyine ikintu twakora mani. Uzi. Je kuri cyakijama mani cyagishiti cyacuruga mani. Byabicelse bya 50 mnishiye mani. Mani ntago nabimaye ariko uko gifite ikibazo cyo kibagirwa mani. Kwasanga yayibagiwe. Tumutogeho bro. Reka tugende. Nari. Reka tugende. Nari. Kamuso imeze bute? Imeze bite yigo? Fresh nasimani wa mutipe ka. Ariyo mani. Reka nyine tumutoge. Reka tumugwe bro. Salama. Curanga. Nari mani. Umeze bute? Usikimomo ngo byitwaye gute? Sha natwe nyine ni waneza tuje gushaka yaji yanyu nyine rugatura. Rugas. Rugari mu rugatura. Mani reka tumugweho. Nari bi bro. Ari mani reka tumutoge. Man. Curanga muri state zanjye. Bro baratumwe ngo zisuma. Usumani nawe ufite? Yire muri kenza no dutete twicanye. Nari. Mani gira vuba. Sasa byari bimeze. Shara byari bimeze neza Tugenda mani. Ibintu byatubu. Shamani uzukiri ivyo ryangandanije mani ngusingira ara mu rugo. Uzuko maze imitse 3 mani. Zadanje. Usugo wakoze kimwa. Shamati cyo mu rugo mani narakimenye. Don't run! None so akimenye ureba hemwa. Shamani umvyumvira umutipe mani ni imanuka. Ahubwo mani nawe ngije nyine wagira ubyo genza umuntu. Ese umushaka umakorera iki basaza? mani dutemo kavumo bro. Dutemo kavumo. If you smoke, you get high. Nyuma nyine tumwe mwaza gora ndabatamo kavumo to nabirenze nyine to. We nta birenze aho ngaho mani waba dukore n'imiti bro. So narago nyine nk'abantu wanjye nyine tunayinda bibanogereza to fresh nabisaza. Niko sha, amasani wayogeje. Indese umusasa. Wowe sha. Muri konyibira ibisaza by'imitsi mwa. Ariko utangiye kujya mvuga gutyo. Kubize gutyo. Rozuga musiza gukifiye. Ejo ndabonye umimiri tukajya kuyikuza no kangene akasha wagisaza nani kintu nge twanavugana mani. Muri konyibira abasaza b'imitsi mwa. Shawali bandakaswe. Noje ogira. Umaze kugira gasuzuguro kenshi. Ariko sive usibye gucanga abantu. Ejo ndabonye umimiri tujya kuyikuzanira ku muhanda. Nakubwiye ushake twese amadongo. Wanze kumushaka unashaka iki? Kugira uzajya ubeba ku kwezi se?
wa ariko abana b'iyi minsi ariko bana mwabaye muto ariko sha wibagiye ko ari njyewe so vie genda bizi kuri vie ariko uri igice cya vie cyawe ntabwo uri vie wuzuye wa mwana we ni njye wakubyaye ariko niba udashaka kunyuba nakubyaruka vie nkore ko nasongera kukubaha wa mwana we kandi ve nabikwereka fresh ngiye kandi nta mikino wa mwana we sha mani ngo watuma amaguru mani ubuse mureke kange kubita shanu mwatari muranyishe ibyana by'ikigihe mwabaye mutariko shamani ko mani ve wawe yakandamishe reka twicomoke shabzadaje mani amucometse Zamani bro. ari babasaza Birenze ugakorere vie we mani nanjye nkurikije ibintu mboneye kwa. Uhera uyu munsi. mugiye ushaka mugiye pisha ko mugiye kuncumbikira